Anorekete zvemabondi notes, toda kuunza mabondi notes munyika, toda kuunza mabondi notes. Anhu anofunga kuti kutonge nyika kutonge mamhatso dzawo here dzaanonga eitonga madzimai. Munhu akati bhii nemukadzi mumhatso mwomuka mangwani moti nyamashi ndakuchiche dhoo remhatso ndoisava. Ndo mutongero munoita nyika wo. Kudai kuri kuti ikonomi yenyika nekarenzi yenyika inondovamba kuzwi ndoda kutogadzira mari yangu yakafanana neUS dollar. Taidai tichitambudzika here? Ko hino mwaenderei paUS dollar? Mwadini kugadzira yakafanana neKuwait dina inoite 1:3.6 US dollar. Motogadzira zve the strongest currency. Kana mwaremba kutonga nyika musikakoni kurana economy, garai pashi, mwogara pashi, mwanokona kutorana economy, orana economy. Haikona kuite zviro zvenyu zvekurota mwakaata kumamhatso kwenyu mweya mwoda kuimposa zviro panyika. Mwaremba endai mwaata, mwazwa. Atidi zviro zvisina shwiro zvekusora mweitinyangadza mweigadzira mabondi notes. Imari dzaanhu dzamuri inyika yemuri kutonga nyika ina anhu. Haikona hamusi kutonga nyika ina anhu asika ane misoro isikafungi. Kana musikachadi zvekutonga nyika ibvaipo pazvigaropo. Kana mweiti kwai mwakasunungura nyika, endai mwoisungira pamuti pacho mwakaitora muone kuti tinoisiya iripo here. Toda kuti inyangadza.